تعالى بقى اقول لك برضو على شويه حاجات جامده جدا. المسدسات والناس اللي بتحب المسدسات بس ما بتحبش اذى ولا حاجه تتكسر ولا حد يتعور. بص انا جبت لك شويه مسدسات كده، مجموعه مسدسات ولا بتعور ولا بتاذي ولا بتعمل حاجه، بس حاجه بقى ايه شديده وقويه زي ما انت عايز. يعني الطفل اللي ايه عنده شجن ان هو يضرب ويعمر ويعمل الكلام ده كله الحمد لله موجود، ومن غير اي اصابات ومن غير اي ضرر. 4 انواع هم هنفرجكم عليهم كده واحد واحد، وهنقول لك سعره. كل واحد هنفرجك عليه ونقول لك سعره. بسم الله. ده اسمه مسدس سبايدر مان، عشان لو حد جه يطلبه برده من على الواتس يقول لي انا عايز مسدس سبايدر مان اللي المسدس بيجي بالشكل ده، والماسك بتاعه اهو، والاستك بتاع الماسك اهو. حجم المسدس مناسب لايد الطفل، يكون طفل صغير بيتعمر بالطريقه دي وبيضرب كده. تمام. طبعا الاسهم دي، لا انا عايزك تقرب عليا ما تصورنيش، انا اصور الاسهم دي بتتحط هنا كده بالطريقه دي اهو، وبنعمر كده وبنضرب كده اهو. شديد اهو، قوي، وفي نفس الوقت ما بيأذيش. دي فل. تمام. والاستك بتاع الماسك اهو. ده اول واحد اهو، اسمه مسدس سبايدر مان. بسم الله. ده سعره 170 جنيه. المسدس بالماسك ده سعره 170 جنيه. خش بقى على اللي بعده. دي اسمها بندقية بازوكا. بندقية بازوكا، شكلها كده من بره بتضرب الكور دي وبتضرب الاسهم دي، وليها قطعه كده من جوه بتركب عشان تبدل بين ده وبين ده. هوريها لك برده. الكلام ده كله متوفر في مكتبة هلال المعتمدية شارع الملعب، والحجز بتاعنا من خلال الواتس بتاع رقم 011 40 67 87 63. تبعت لنا العنوان بتاعك وتبعت لنا رقم تليفونك، واحنا بنوصل لك الحاجه في نفس اليوم او تاني يوم. دي البندقيه، وده الغيار. لو احنا حبينا ان احنا ما نضربش الكور دي ونضرب الاسهم دي، بنحط الغيار ده الوش ده مكان ده، سهله اهي. تمام. بنعمر كده وبنحط الكور بتاعتنا كده، نحط تسال 2 أو 3. تمام. وبنرجع دي كده وبنضرب كده، ولا بيعور ولا بيعمل اي حاجه. برده حاجه بسيطه وسهل وبسيط ومناسب لايه لكل الاطفال بكل الاعمار. وبينشن على الكروت دي. ممكن نضرب الاسهم دي برده فل، والكور دي خفيفه ما بتعملش اي حاجه. نوريكم اللي بعده. بص المسدس الصغير ده جميل جدا. المسدس ده لما جينا جربناه كان شكله جميل قوي. انا ما قلتلكوش دي بكام. دي ب 185. 185. يبقى عندنا احنا قلنا ده بكام؟ 170 185. والمسدس اللي في ايدي ده ب 150 اهو، شكله كده من بره اهو. يبقى دي البندقيه البازوكا، مسدس سبايدر مان. وده المسدس الفضائي. مسدس الفضائي. شكل المسدس كده اهو، بيتعمر من هنا كده وبيضرب كده. طبعا ملوش صوت وانت بتضرب، بس هو قوي جدا. وتحط الفل برده بتاعنا هنا اهو كده اهو، وبنعمر كده. بص قوي جدا برده وشديد، وفي نفس الوقت ما بيعورش وما بيعملش اي حاجه. ممكن نعمل اي هدف لينا مصمت كده وننشن عليه، والاسهم دي هتلزق فيه. مره ثانيه اهو. تمام. ده بقى المسدس الكنز. مسدس الكنز سعره 370 جنيه. بيجي بالشكل ده. الكنز دي بتبقى بالشكل ده كده، عشان هو لما يضرب وينشن عليها تقع تديله ايحاء يعني ان هي اتكسرت وكده. ده شكل المسدس اهو. ده بيبقى دفع هواء. ده الضرب بتاعه مش من زينات من هنا، ده بايه دفع هواء. يعمل كده الطلق يضرب. الكور بتاعته بتبقى جايه بالشكل ده، بتخش هنا كده. تمام اهو. وبيبتدي ان هو ايه يميلهم لقدام كده، ويبتدي ان هو يضرب ايه ينشن على الحاجه اللي هو عايزها مثلا كده. تمام. واكيد مش هيبوظ بسرعه لان هو دفع هواء، فما فيهوش اي تفاصيل كتير يعني. قلنا ده سعره 370 جنيه. اسمه مسدس الكنز. كده احنا قدمنا لكم 4 ألعاب عباره عن مسدسات كلهم
مسدسات غير مؤذيه تماما، خامه نظيفه وجوده محترمه، والاطفال طبعا هتحب كل الاشكال دي. متوفرين بكميات كبيره جدا زي ما انتم عايزين في مكتبه هلال. اسعار انا قلتها لكم، اللي عايز يحجز او اللي عايز نبعت له الحاجه لحد عنده، احنا بنشحن للقاهره الكبرى وللجيزه فقط، المحافظات دلوقتي مش متوفره. رقمنا 011 40 67 87 63. مستنيينكم في مكتبه هلال، تنورونا وتشرفونا. السلام عليكم.